I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u Boston Gamer. Danas ćemo igrati FIFA Mobile. Da ljudi, FIFA Mobile. Dakle, ja sam ovdje već igrao, no nema veze. Evo vidite, sve su Hamel pobjede, samo 2 poraza. Prva utakmica protiv Nastik 3-2 smo izgubili. I četvrtu utakmicu protiv Ukema 2-1. No nema veze, danas idemo po pobjedu. Dakle ljudi, i klipovi sada izlaze češće. Žao mi je što nisam mogao snimati ovo, pokvario mi se bio telefon i bio sam zauzet zadaćom. No evo, raspust je, tako da krenemo. Prva utakmica. Znači 4-4-2 mi je taktika. Tako da vidimo. Hajde. Dakle, danas ću snimiti još jedan klip i izbacit ću ih odmah. Znači, u roku od sat vremena će izaći 2 klipa. Evo moje ekipe. Dakle, kupio sam Yilmaza, Čurina i Saksona. Ove sam sve dobio u tekovima. Hajde da vidimo šta će sada biti. Ovo je najbrži igrač, znači čovjek je prebrz. Hajde. Nemam pojma u odbrani, znači nemam pojma u odbrani. Ljudi samo kad napadaju, znači moram se uklizati. To mi prvo padne na um. Yilmaz je najbolji igrač, znači čovjek u svakoj utakmici dadne po go. Tako. Kennedy. Yilmaz, hajmo. A prođi tamo, Ovaj igrač igra već peta utakmica mu je i nije zabio go. Prvi go. Ale. Znači, 16. minuta i 58 sekunda. Normalno, 17. minuta. Ajde da vidimo tko će izaći kao pobjednik. Da, i za klip danas koji ću još jedan snimiti, to će biti onaj Clash of Clans. Tu ću vam samo pokazati šta imam, kakvu imam bazu, ali mi ćemo sa početnom bazom krenuti i tako ćemo igrati. Najbolje iz kornera. Ne, tamo vraćati, vrate. Evo problema. Gledaj sad ovo. Hop. Bravo ja. Al bravo Isakson. Znači čovjek je odličan. Najbolji igrač mi je Yilmaz. Evo ga. Sad ćemo vidjeti šta će čovjek da odlično. Čovjek je znači najbolji. Ne najbolji, ali ok. Ovo je dobra akcija. Ja mislim da je dirao. Nije. Dobro, nema veze. Nastavljamo mi. Guzel. Božanić. Guzel. Nekako ima dobro prezime. Baš se pitam otkud mi je poznato. Ne mogu se sjetiti. Ajde. Leftere. What? Hajmo. Prvo poluvrijeme 1-0. Možemo i bolje. Ajde da vidimo šta će biti u drugom poluvremenu. Dakle, odigrat ću još jednu utakmicu. Znači, kad budemo igrali FIFA Mobile, uvijek 2 utakmice. Izvinite ako će klip trajati malo kraće, ali ne vjerujem da ću baš biti kratak ovaj put. Hajmo, Yilmaz. Da, šut. Pa brate, mogo si. Haj, bilo bi dobro da si pogodio prečku, ali kud baš u njega. Brate mili.
A izbacite se iz opsajda, budale jedne. A brate mili, hajde zabi. Gledaj to! McLean! Ono je dobro. O, Bože dragi. Ajmo, pazio. Ja volim ove igrače što su brzi. Samo ovako prođem, ali ne zabijem go! Pazio, konje. Joj, Bože. Što ne volim ove igrače koji mi idu na živce. Evo ga, moja mu Lazor. Čovjek je znači prebrz. Motherfucker! Fuck! 1-1. Bravo ja! Znači, fale 2 boda i moćemo birati drugu ligu. Dakle, vi mi izaberite u koju ću ligu, znači napišite dole u komentare u koju ću iduću ligu da uniđem. Ja ću unjeći. O, brate, zabij, nije da mi se mijenja liga. Ovu sam ligu izabrao onako bez veze. Samo ovako bez veze. Oh my god. I kad završi ova utakmica tekma, pokazat ću vam kakve su pekove dodali. Znači, jutro su bili Defenders pekovi. To kralju. Juče je bio Ronaldo pek. Juče popodne ovako bio onaj attacking pack. Znači sada sve mi čini da mi je da su došli goalkeeper packovi. No vidit ćemo za svaki slučaj. Evo ga, sad ćete vidjeti kako je čovjek brz. 1 prošao. Hajmo, gle. Još samo da fali, 3-1. Ovo je stavljena tačka na i. Idemo. Čurin i pobjeda 3-1. Alcoron. Vidimo se sljedećeg puta. Dakle, izgleda da nećemo morati ni igrati drugu utakmicu. Sada odmah možemo birati ligu, ali to prepuštam vama. Ljudi, sada ću vam samo pokazati pekove i to je to. Dakle, ja sam uzeo ovo od Borussia Dortmund, ovaj grb. Nisam znao koji bi, pa sam uzeo od Borussia Dortmund. Sam se čini da je u store. Da, evo. To ti Defenders pack. Znači, odlično. Samo što 75.000, a mi imam samo 4.060. Evo player packs. Evo ovaj FIFA Mobile pack. To sam kupio juče. Dakle, ništa nisam dobro dobio. Samo što ovdje piše contains 1 gold or better player and 4 silver or better items. Dakle, dobivamo jednog zlatnog ili boljeg igrača i 4 silver ili bolje stvari. A ja sam dobio 2 zlatna i 3 silvera. Evo, otvorit ćemo beginner pack. Ajde da vidimo. Dakle, to ti Defenders pack i ima pisalo je da će doći onaj za Manuel Neuera. Ono da se mijenjamo. Ono kada na primjer danete silver igrače i vi dobijete gold igrača. Znači to change. Fully. Još sam i dobio dobre stvari. Sad ću vam pokazati svoj tim. Dakle, ovo su početni u napadu. Čurin i Ilmaz. U sredini Božanić,
i Guzel. I odbrani Kennedy, Jao Meira, Lefevre i Pazio. I na golu Isakson. Znači, za golmana mogu još staviti i Hornbija i Loveta, ali bolji je opet Isakson. I ljudi, ovdje ću završiti epizodu. Ako vam se svidjelo, obavezno opacite like i vidimo se do sljedećeg puta. To je to.